Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба канали мо. Ба ҳамаи шумо тани сиҳат, хонаи обод, хотири ҷамъ хоҳонам. Мо имрӯз тасмим гирифтем ба мағоза равем барои харидкунӣ. Мевагӣ мехарем. ҳаво имрӯз хеле гарм кардагиай. Хостем мевагӣ харид равем ва ба он хотир ҳам нарху навои мевагиёро ба шуморо нишон медиҳем, ки дар Олмон нарху навои мевагӣ чанд сумай ва чанд нарх меистанд. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo. Merci. Du bist Französisch? Ja, ich bin Französki. Ich bin Italski. Bonjour. Кӯдако қатӣ насиб боша иншоллаҳ кун ба сафари мағозаҳо рафтем. Поехали. мағоза омадаи мағозаи туркӣ монай. Ростига мо бисёр қариб ҳамаи чизом наи мағозаи туркӣ мехарем. Мағозаи олмонӣ кам харид мекунем. ана дар омадаи мағозаи туркии мо. ина мағозаи туркии мо иҷа қариб не ҳамаи чизиш ҳалолай. гӯшту мевагиву ина тамоми чиз ҳастай. Покорни. ҳозир мерем ба ҷои мевагиҳо. аввал ай ҷои сабзавот сар кунем. инаи ҷои сабзавоти мо инаи пиёзи сабз. ин пудинаҳай мебин пудинаро. Пудинаҳай пиёзи сабз нархаш 99 цент. яъне ки қариб не 1 евро. пудинамон 1.29. ини хай укропа гуфтем 1.29 будай. ини гашничай 1.29 ин боқлаҷона. боқлаҷона нархаш 2.49. 2 евро 49. ба точки намедонам ростига чанд мешавад. пули точкиро фаромӯш кардем. ин бодрингай. бодрингмон 2.49. инам 2.49. 2 евро 49 цент. ин кабачкия 2.99. ишам кабачкия 2.99. ин 1.99 кабачки. инҷо ҳастан боқлаҷонои майда 2.99. Шеф. Atlas. болгарский паприка мегӯянд олмония. паприкамон 2.49 будам. мегирам ҳами чизои заруриро навор мегирам. ин иҷа лимонай лимонмон 1.29 будай. 1.29. чеснокмон ано чеснокай 500 граммш 2.99. 500 граммш 2.99 будай. ини помидори гӯшти. чӣ хел мо тоҷика мегӯем помидори гӯштимон нархаш нарху дар ин боло 2.49. муш нархои ини помидори чимон 2.49 буда. помидори черешни. ин помидори зард нархаш намахта боло 2.99. ин бодрингои майдаҳа нархаш чанда 1.79 килош. ҳозир мо да чӣ дар кора? ҳозир мо инами болгарӣ мегирем. ту динозавҷон нигоҳ кун. кадимаш вайрон набоша. ма ба пушти шукини вайронҳоро нагирам. шӯкура гирем. ду та бигир. Ne, ich komme. Саштага набудем? майли камон чӣ бошам як вай надошта шидаги
Antalya. Nicht. Scheiße. Oh, was ist das? Sosa ya. Oh, اینجا میوگی دوستای گرامی میوگی رو بینید زردالو بومده مرخش دو 99 Diese Meydan coşu bir kapkalın. Bazı ما اینجا میگیریم یکم میوگی kartoşka اینی oğlu var oğlumun oğlu narxış kanı Olur. دو 99 Neni iyi oğlu istiyordu oğlu ra narxış ist iyi oğlu var şaftalı var Granat. anar. Ne avokado. avokado kanik piti anar dedim Sabrina Ne Mifrat. sıpsırka. Mifrat Rabet sıpsırka. bagi hayata Bigir. Kapkalın. Sıpsırka. Angur çime gir. Ne ki iyi hali vakti nasıl? Forat bagi Ne bagi ben frem yakın vaktim ba. Habince Cide ma babam azatare. bagi ayı mı giriyor ki ne işam hasta yine işam zardolu bagi re Hemen ayırmışım. bagi salafan Ona narxına vura bir ineğin şaftolu var. Benim bagi dilnoza can giriftan ne girim ama şaftolu var amcam. Şaftoluyum. Aprikosa da ineğe. Sevin avadını ineğe ve fikrim. Ne? Abrikos, İvaya. Abrikos iyi zardolu. Şaftolu. Çocuğum. İneğe de onun avadını han Ben sana ne dönüme bize? Şaftolu. Şaftolu liçak ne gibi? Şaftolu, zardolu. Zardolu. Hem angur oluşan bir tane benim girişten. İyi angur. Angur mu giren ya ne? Angur. Sevin avadını. Evet. Şaftolu çi? Şaftolu ne? Kalya kurumun ağzına veriyorum. Noka. Nok. Narxatlı noka. Nok bize de doğun avadını. İram doğun avadını. Benim noka ama işte doğun avadını. Anka basa. Нархсево. Сенсор 2 евро. На нархш. Giremezsin. Kad çöze mi fortun bugire çali se mi fortun. Neyse Çok iyi. kaputa Hastası yakın. görürsün. Nakama fırkışın. İyi. İş yakıp hangi onu. Ay mi fortun? Beki. Beki. Oza hava garma seramına çizik. Şaka xanıka mi fora. Beki çizik mi fora. Ya ay mi fora. Bir hacim paketi. Hamaş karibiyan narxan. İlk nakara kadar yakıp hangi onu hay. O sırkış yakı. Yani toba kadın iyi. Tabut yakın avadına sırkış yakıp hangi onu. Bir gelme nemiz kap tabi Ne sırkış dayı garmi içi ya. Şırnak minyon. Ne sevi. Bir de benim ne güçlü plasması. Sırk doğuçulunu. Akın tarbıza mı gireyim, pomidor mu gireyim, nasıl bir şeyden olsun şunları mı? İşte görüyorum nece tarbıza, ne tarbız oranı bakın, ne kadar kalın kalın. Muayemi tarbız. Ya çakufte mi gireyim ki rabin dehat kalın ibadet ama sekasım da ya öyle. Barayımı خیلی گرونه میکنه برای ما یعنی می تربوزا گرفته میره بین قدره بخته چین یک گودان برای ما نیمشه گرفتیم اینجا ما اومدیم جوی گوشت جوی نمی چیزا روزایجا کتلت میگیریم یا کتلت همش حلوله با گوشت مرغانه با گوشت گوانه با گوشت گوسپندانه همه حلوله کتلت مغازه ترکیه اینجا همه چیزش حلوله Bunlar hoşuma gidiyor yine hamaş. Çildonaş, panca çilina, sırşaşdonaş, panca çilina, çildonaş, panca çilina, panca çilina, panca hamaş panca çilina. Ne tepmiş mi girip? Araba İran ağzını dedim ama kozini bamazı. Benim xeyreme girem. Mali bir gira kadın. Ay kadın. Joy sir. Siri şur, siri şirin. Cirgota kaymak, hamma çi hasta.
این حاضر ما سیر در کورای سیر و یک سیر میگرفتیم رو سیر با مزه بود نمیدونم از یقای هر باشه تا میگیرم همش با مزه همه کدومشون نمیدونم آیا سیره که ما فقط میگرفتیم آیا نیفتیم خیلی و همین میگیم بگیریم کنی مزهیش بود چه خلال بگیر این نرخ مغمون سیر جدا و تناش مسته که منه بود همجا افتاده ندم همجا افتاده ندم ایشه نمیدونم نرخ خیلی مهم گرفتیم نمیدونم مازش چی کشه نمیدونم یه همش چپ کردم جره بودم یا بودم سیدیم در جایی کلباسه سیر رو باز شما چی گرفته دینوزا؟ ای همی بگیرم تا نیتا؟ یا ای کدام بگیرم تا؟ نه سیشکم غاز دهان میدروی ای چی بگیرم تا؟ نیش خرابه کنینا کنی بی کرونیا یا که ای گویی در مرغی با مزه تر ای کدام؟ یه شدینا ای میگیرم میگه ای میگیرم خیلی میگیرم تو تبگیه کنه یه تبگیه نیشم هسته نمیدونم که به ای یا تایی بگیریم یا تایی بگیریم ازش خیلی نگیم کالباسه بگیریم ای کالباسه چی نیسته نه کالباسه نه ای وای کالون باز اون نظر دونم ای نمیگیریم و فکرم که все رفتیم مغازین میریم آلدی اینجا چیزای دیخوام نگرفتیم نه گوشته گرفتم روزگو گرفتیم سیمکا نکردیم جایی چی وای نه وای ماینز داریم دینازم نه نداره ماینز پروانسال مکیا نیش مکیا کبین چند ست گرم های کلان ترک شد 380 گرم 400 گرم این نه جده 400 میلیمتر جده گرم نیه گه کافیه 380 گرم پروانسال مکیا با مزه با چی میگیریم؟ ایشا میگیریم؟ تو میره ناز میگیری ها؟ بیلنازه بسی اینو میره ناز میگیری ایشا اوخان ناز نبیده من سویتشمنده بیشه نخورید چی با ایش با مزه دار؟ بالگرسکی پمیدور اینجا جای خیلی چیو لیمن ما برامدیم ای مغازه این خرید کردیم میریم نصیبش با مغازه آلمانی با این ما دیگه مغازه برامدیم اینجا نرخ موبایل میوه گیارن شدید شفتالوه پنجاوه زردالوه دو چیرونه شفتالوه یک کریستونه این لیمونه یک سیونه 500 گرمش یک سیونه یک کیلوش 278
سوار رو ببین. ای جمعه شیر در کاره شیر مرخوش ببین نمو شیر زیج شیر میگیریم گیرونی ما ای مغازه رو نه برو اومدیم خرید کردیم اینجا خرید کمتره کردیم برای که اینجا کنچ در کار میداد بازی میریم اکو به سوی خانه همین ما رسیدیم خانه ده اینه خرید کردگیم و ما چی خریدیم از این یک طبق میگم من این شیر های دو نمود مایونز این مایونز بسیارتر دلنازا جان دوست میداره ایشم ناز میبینم این سیره که ما گفتم آیا سیره میخواستگی مونده خیلیش خریدم این مراجنه آیا مغازین در اومدیم آیا مغازه خریدم این خلیب مخصوص برای می چی توستر برای کودکا رو برای سهرشون مکتب ای روز دوشنبه مکتب سهر شده کرانتین تمام شد و فکرم برای که مکتب پستایه نشیده یعنی انور خریدگیمون ای سمیتانا ای شلاگزانی ای چه سلیفکه من فقط تورت میپزم برای کودکا رو فقط همه وقت میخرم ای شکلات مخصوص برای می پخت پزه و ای کاکوسه ای هم برای بالای نمی بولوچکا بالای نمی کچه همه چی بالای همه چی بسیار آدمو بالای تورتشون دا میشدن ما با ای بسیار چی نظم میبینم باوتی کردن نصیب باشه انشالله یک چیزی دیگرم فیلم دیگرم سنوار میکنم برای باوتی کردن ای ساسیسکه های برای завтраки кудако и колбасаха и себай иш помидоры да нам помидор гирифта будем кудинуза да да нам помидор гирифта будем насе помидор гирифта нам помидор гирифта ниш Demem paydarını zardoli giftegimunu isep paprika болгарски и кандама назмидим чой қати фақат دوستانی گرامی کتلت های ما خودم بسیار کتلت خانگی میکنم یه برای یکمی سروسیما باشیم مثال یک وقت میشه که کودکای درس میان یکم چی تیار نباشه تیز میایم جارید میکنم میمونم این کارتوشکا این تربوز ببینیم دای گرمی اویلم کمتره که هستیم برام قانون نیم تربوزی میگیریم کلان گرفتن میتونم یک کار گرفتن میتونم تیز ویران میشه دوستانی گرامی خریدیم و این کم یه انوری گرفتگیم اگر دوستان گرامی اگر یگان چی درباره یگان چی فهمیدن خواهید یگان چی شنیدن خواهید مرحمت در کامنتر نویسین درباره چی نرخ نوی چی فهمیدن میخواهیم انشالله که ما با سنیمت میکنیم درخواستای شما را به نظر میگیریم فیلم میکنیم باقی در امان خدا نگهبانتون فراموش نکنین لایک موندن فراموش نکنین زنگوله مخصوص زنگوله از همه مهم زنگوله را فراموش نکنید جرین کده زنگ بزنید که ویدیوهای نو تر و تازه برآمدن بگیره باقی در امان خدا نگهبانتون چی کم بودی چیزی باشه در کامنتر پایانش نویسین خب محقول نشد خب چی نشد ما خفه هم نمیشیم برای که این یگان جای خفه شوی نیست باقی در امان خدا نگهبانتون و همه شما خانه آباد خواهانم خیر تا ویدیوهای دیگر خیر
И обязательно подписаться к нам, чтобы очем еще танцевать чхеботи, бамаза мекна и понтик, хаматиза мекна, шумо обязательно ми подписаться к нам, колокольчика бджикен, тогда всегда каждый день мы про видео, мы про новые видео. И хай хотим обеден дима дильноза ховаром. Сабрина и очам. И хай!